Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nandun Tuan Yunis Fahendra, berasal dari Kabupaten Aceh Barat. Di sini Allah akan membacakan sebuah cuplikan Nabi Yusuf, karya Indatu Getanyo. Assalamualaikum, la udengku ulun ucapkan, andai ngantaulan sigalun sapalun jama Bandung inangan agam. Para pendengar hikayat Dumna Yunis Fahendra nyonan lun tuan, alamat lun terang Aceh Barat melabuh kota lun lekem dalam karangan sebuah cuplikan hikayat Nabi Yusuf, judul ulun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji sekalian ke Rabbana, selawat salam atas Muhammad, pangulai umat di atas dunia dan pangulai segala nabi. Aras kursi langit dunia jinayrakan dengan pegah. Sabah kisah Yusuf mulia asai mula bahasa Arab, lun pesapat karang abah mangat nukum ahli waris mangat nabi juga baca. Nyo cerita ke Rasul Tuhan lam Quran sinan nyata, dalam kitab kisah Nabi. Wahai akhi taparesa cerita Nabi nadi sinan, dalam Quran asai mula dengan Bismillah awal mulaan. Jinalun karang sabah cerita ke Nabi Yusuf, yang tak cida dalam dunia lun laki tulung ni Tuhan, lun kemarang sempurna. Belam sehat di lun badan, lagi Tuhan kuasa terangon hati, bertetap iman. Benarin tangan dan padang masya kasih dumnan yang khutubah, ngan tulung Allah sempurna. Amma badu temadu do karangan mewah Nabi mulia. Nabi Yaqub dua kurma, ayah di Yusuf Nabi mulia bapa Tuhan anu nasib lo. Nama gebo masing jumpa perumah muda anu dua dro. Yusuf Sidra anu yang tua ada Yusuf bunyi
sayang oleh ayahnya, so sayang anu anang ne sayang le ayah anu bandua adun tunga dengan lon sebut nama pada lon kenteman kepun rubail dua samaun kelegekeun lawi nama dan yang mudah dengannya asjur daturi Bandung ecerara nama rubalun kutujuh dan naftali lenyan gebo nama kesikureng jat siplo asyir anu Nabi Yakub mulia Yusuf Bunyamin anu Yakub kada sebut awai ngaba kiban ngaba kisah lanjut sengseng bacut lencalika Nabi Yakub anu lam jasad Nabi tungkat Bandung rata anu siplo hana tomce jimurabe lam padang raya rabe kameng genap uro anu siplo romenan kerja mediwana dalam padang jiba makanan Bandung rata bunga rija sepodiwo baru modro masing jumpa masing-masing kana tungkat Yusuf muhat sidrohana Nabi Yakub dua di rumah sayang ke Yusuf anu nama Bunda Yusuf awai kamate tinggal bohate anu Bandua Yakub tak lebih kenan negase waten anu lam nuwa lam nu cum-cum genap uro anu dua ro tinggal lima hanjut jarak mesti pade hana dom cre mesti depa basi ura nemu en balun Yusuf kalan tungkat adun ba sebab Yusuf hana tungkat lain mengat Bandung rata pat nelake anji tembri sayang tak ungi anu nama Yusuf nemo musuh-musuh pegah bakok merengina wahai ayah abu lon tuan dilon pakon tan tungkak ngana kasih kedile habalam pantun mengadi ulun nasalabah wate yang gebri singkat bagi lun ada lun sambung hanale guna ada asu mengalun ulun tuk langsung katro kutika wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.